Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. Ndabasuhuje kandi mbifurije ikaze ku Ndatwa TV, aho tugenda tubagezaho amakuru abagezweho hirya no hino ku isi. Nyuma y'igihe kinini Perezida Donald Trump yitotomba avuga ko azafata kandi agafunga Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro, kuri uyu wa gatandatu yaba yageze ku ntego ye nyuma y'ibitero bikomeye yagabye mu murwa mukuru w'iki gihugu Caracas. Ibi byemejwe na Perezida Donald Trump muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, aho yavuze ko Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela ndetse Perezida Nicolas Maduro n'umugore we bagafatwa bagakurwa muri iki gihugu. Mu butumwa Perezida Donald Trump yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth, ntiyigeze atangaza aho Maduro yajyanywe, gusa yavuze ko Perezida Maduro n'umugore we bafashwe ndetse bakurwa muri iki gihugu binyuze mu bitero bikomeye bya Amerika. Nyuma yo gufatwa kwa Maduro, Minisitiri w'Ingabo za Venezuela Vladimir Padrino Lopez byavugwaga ko yishwe yagaragaye ari muzima. Mu ijambo rye ryatambutse ku mbuga nkoranyambaga, Vladimir Padrino Lopez yagize ati "Ntabwo tuzigera tujya mu biganiro, ntabwo tuzamanika amaboko kandi tuzatsinda." Kugeza ubu amakuru ahari avuga ko Maduro yafashwe n'abasirikare ba Amerika babarizwa mu mutwe udasanzwe woherezwa aho rukomeye uzwi nka Delta Force. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko Perezida Maduro wa Venezuela azaburanishirizwa muri Amerika. Kuburanishirizwa muri Amerika kwa Maduro gufitanye isano n'ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iterabwoba yahamijwe n'urukiko rw'i New York mu 2020. Icyo gihe yashinjwaga kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse n'ibindi bifitanye isano nacyo. Muri manda ya mbere ya Trump, Maduro yashyiriweho igihembo cya miliyoni 15 z'amadolari ku muntu wese uzamushyikiriza Amerika. Ku butegetsi bwa Biden, iki gihembo cyagejejwe kuri miliyoni 25 z'amadolari, naho muri Mutarama 2025 ubwo Trump yasubiraga ku butegetsi yazamuye iki gihembo kigeza kuri miliyoni 50 z'amadolari, ndetse muri Kanama umutwe wa El Cartel de los Soles Trump yagiye avuga kenshi ko uyoborwa na Maduro ushyirwa ku rutonde rw'iterabwoba. Visi Perezida wa Venezuela Delcy Rodriguez yavuze ko kugeza ubu batazi aho Amerika yajyanye Perezida Maduro n'umugore we Cilia Flores, gusa ashimangira ko iki gitero cyaguyemo abayobozi muri guverinoma, mu gisirikare ndetse n'abasivile. Mu gitondo cyo kuri wa gatandatu nibwo guverinoma ya Venezuela yatangaje ko Amerika yagabye ibitero ku murwa mukuru Caracas ndetse no mu zindi leta eshatu, Miranda, La Guaira na Aragua. Ibi bitero byibasiye cyane ibigo bya gisirikare birimo n'icya Fuerte Tiuna, aho byagiye bivugwa ko Maduro aba. Ifatwa rya Maduro ribaye mu gihe hari hashize imyaka myinshi uyu mugabo atavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yagiye agaragaza kenshi ko Maduro ari umunyagitugu ndetse ko Amerika itemera ubuyobozi bwe.
Mu mezi make ashize nibwo Amerika yatangije ibitero bya gisirikare yagabye ku mato y'abacuruza ibiyobyabwenge yavugaga ko bakorana na Maduro. Ku rundi ruhande, Maduro yagiye avuga kenshi ko ibi bitero bya Amerika bigamije kwigarurira umutungo w'igihugu cye no gushyiraho ubuyobozi bukorera mu kwaha kwa Amerika. Maduro afashwe mu gihe hari hashize iminsi mike atangaje ko yiteguye kuganira na Amerika. Uyu mugabo w'imyaka 63 yagiye ku butegetsi muri Venezuela mu 2013 nyuma y'urupfu rw'uwari inshuti ye Hugo Chavez wazize kanseri. Ubutegetsi bwe bukaba bwararanzwe no kutavuga rumwe na Amerika. Donald Trump ashinja Perezida Maduro gucuruza ibiyobyabwenge muri Amerika, mu gihe Maduro we avuga ko Amerika ishaka kwigarurira umutungo w'igihugu cye. Ese wowe ubibona ute? Tanga igitekerezo muri komenti ubundi dukomeze twiganirire. Reka ngushimire kuba ukurikira ibiganiro byacu, nkwibutsa gukora subscribe ndetse na like kugira ngo udacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Reka njye duhurire mu bindi biganiro.